clear tu le ngai thla tu te zir top ni chibai le vek ule tukin lam le ni san nama te inke result soi tur aum no la Inter Miami te chuba ka UEFA Europa League le Europa Conference League lama te clear le tur tam tak auma chung te chu kan clearin kan ngai thla ho anga tin football Thu Leng te po clear ngai thla ho na in nei le donang o soita kangin tukin lama khan CONCACAF Champions Cup round of 16 second leg khel ania in khel munam taka Inter Miami lamin first leg a signifya anlo ngam to Jamaican champion lai CONCACAF Caribbean Cup te po champion lai ne bok Cavalier to signify ngotin an ne leya aggregate po silifya nei next round anin pet kai tukina in khel monam taka hian mol nei tu Cavalier lamheng goal satrum nga an neya Inter Miami lamheng goal satrum som pakwa zet nei thongin in khel pumpui thira ball position le in pass dikonga po Inter Miami an chung nong zoka phu takin quarter final anin pet kai kan ti thayo me he in khela hian in khel tona tanga minute somthum pasari in leka penalty train Inter Miami tan Luis Suarez son ma an shroina goal aron chui luta first leg a goal dang alubel zui talo second half minute somnga pathum na Lionel Messi cho liam wanga achol wang noa Luis Suarez ron thakin field chunga aron luta mi pui thom po a thalle team pahni te anin norton zaka goal dang alubel don lo nia alan no minute som ko pahni additional time Morales siam sak atangin ben chatanga ron lut Lionel Messi chon an goal ni na moi tak main aron khung leya goal dang lubel zui talavin Inter Miami hian signifyin ne na an changa aggregate silifya ne na chain quarter final anin pet kai zui ta he in khela goal khat khong to Lionel Messi hian ti hian season kalme ka Inter Miami tan trumli inlaning goal thum akhung ta midang goal khong tor siam sak trum ni anei to bok Inter Miami ta season kalme ka match li ain lana goal nga lu ta ain rol tinani chu he mai ba ka hen Inter Miami azom noa trum somli pathum inlan to hin goal som thum pasari le midang goal khong tor siam sak trum som ni anei to wa match somli pathum ain lana goal som nga pasari lu ta ain rol tinani chu pui hem tak anne Europa League lama lut vele tadaila nizana round of 16 second leg in khel munam taka club lian bi khau hi han shu don ta illa English Premier League club Manchester United in Harsalu tuklavin Spanish La Liga club Real Sociedad chu Harsalu takin an neya first leg ka goal khat ve in pe anin ne tok pui team he goalie goal khatin an lo ne Old Trafford in khela hian mikhwal team Real Sociedad heng goal shot tum riat an nei ya mol nei tu United heng goal shot tum somni panga zet an nei thong in khel pum pui thira ball position le in pass dikonga po United an chung nong zoka phu takin next round anin pet kai Old Trafford in khela hian atira train goal shot kan mungal mol maya United tal boy masazokin minute riat na penalty an choya penalty hi Real Sociedad tan an player poimo Mikel Oyarzabal chon gola achan tira sikhat fain atim ma a hroi pui baka aggregate po ma an hroina ani chi bok United team hi an mola an tal boy le mai rin na alian man khop maya ma se minute som palina an nilam hian penalty an hlo chuak ve leya Zubel dia chon penalty cho hian penalty hi United tan Bruno Fernandes an captain ni bok chuan gola achan tira an sipor sotin aggregate po anin tuklang chi bok hemi nu hian team pani te in norton munom viewma se first half goal dang kan mu bel lova second half an tran deu chautin minute somli pariat na United forward Jose Zirkzee chon penalty a hlo chuaka penalty hi an goal masa khung tu Bruno Fernandes bok chen chui len gola achan tir leya goal ni goal khata ma a hroi puina ani pialama aggregate po ma an hroina ani chi bok Real Sociedad lamhiang goal an mamoti in hrian na takin an nor let ngala an nor lo tero tuarin minute samruk pathum na an defender poimo arma buru chu red card mang no chu ania red card an mu hi Real Sociedad hian an tuar zui takhop maya
red card an hmu hi Real Sociedad lam hian an tur zui khop maya goal ni dang an suabel le minute somriat pangana United hian penalty an bei sei le a amai ro chu hei hi video assistant referee a indikani no nu kir ani ta thung amai ro chu United hian hemi nu lok hun rei lo te minute somriat pasarina goal an khung bel le a Alejandro Garnacho siam sak ateng Bruno Fernandes chuan hat-trick a siam na le a team goal thum goal khatama a hroi puina goal thatakin a ron khunga Real Sociedad hian an ngam lo zui hle hun top ma shet minute som ko pakhat additional time ma Rasmus Højlund siam sak atangin Diego Dalot chun United goal li na a ron khung le a goalie goal khata hne na chain aggregate a po goal nga goal nin hne na an changa United hian quarter final har salutuk lavin anin pet kai zuita English Premier League club Tottenham Hotspur lam point first leg ka an lo ngam lo to AZ team chu an ron le thala first leg ka sikhat faya an ngam lo team hi an muala goal thum goal khatin an hneya quarter final anin pet kai in khel munam taka hian Tottenham lam hian next round lo phuin an khela goal shot po tum som pasari te meu mai nein AZ lam hian target a shot tum ni chau an neya ball possession le in pass dik konga po Tottenham Hotspur lam hi AZ hian an khan lo hle Tottenham Hotspur Stadium a in khela hian Spurs lam hian goal an mamoti in train atira train na takin an nor ngala goal shot po kan hmunem mal male an thora po sengma in minute somni parukna Dominic Solanke siam sak atangin roll tharma ba eng tak nei Odegaard chuan ma an hruaina goal le an sipur sud na goal aron khunga aggregate anin tuklang ta chi anne first half a goal dang lo belovin Tottenham in sikhat fain ma an hruaya second half an tran chau 3 minutes somni pariat na Son Heung-min a siam sak atangin English midfielder James Maddison chuan Sydney fai ma an hruaina le aggregate AZ an lepel na goal aron khunga game borok anung le AZ team lam an bei dong du big lova an thora po sengin minute samruk pathum na Perkop Mannerson an sipur aron sud ve leya aggregate team patni te anin tluklan na ani chi bok game borok chu nung tak ani team patni ten hun tha an la nei ve ve ti in hreng game borok po atanga ma se Tottenham avanei zoka an tang le minute somsari palina Dominic Solanke siam sak atangin an goal ma hroi khung tu Odegaard chen goal dang aron khung bel leya Tottenham Hotspur lam hian aggregate ma an hruai le chi bok hemi nu hian AZ team lam hian natakin an nor le ta goal dang ero alu bel zui ta lo anni ti hian Tottenham Hotspur lam hi an role third player Odegaard le James Maddison a goal khat khung mangin AZ team hi an le pela aggregate goal thum goal khata hne na chain quarter final anin pet kai zui ta Jose Mourinho wa in Colmek Fenerbahce lampo an comeback te khop maya ni jana an game khela an khingpui mol nei to Rangers chu Sydney fain an neya ma se penalty peta avan doizo ka an trang he in khela hian minute somni panga na le minute somsari pathumna Fenerbahce team tan Szymanski chuan an sipur sud na goal a khunga aggregate goal ni ve ani chi bok penalty manga achak zok zon ania penalty peta Fenerbahce team tan Eden Dzeko le Djuku ten penalty an suilu la yin Yandes Fred le Dusan Tadic ten penalty an thel thunga Rangers team tan hian Hagi chon penalty suilut velo ma se Tavernier Kenny le Lawrence ten penalty an suilut thunga Rangers team lam hian Fenerbahce hi penalty peta hian hnein quarter final anin pet kaya Jose Mourinho le anaute roin inel na anmang tha thong Italian Serie A club Roma team po antla base lo takin an khingpui athletic club zone an ron le thalnal khop mai country atlan thawin first day khezota ka Roma hian an muala athletic club hi goal ni goal khatin an lo hne towa second leg game borok po atira train atang le chuti rolin Roma van duina kal tuang turin minute som pakhat na an defender poimo Methamel chu red card mang no chu ania hei hi an ni lam hian an tuar zuita ati thei ome minute somni pangana athletic club ta Nico Williams son ma an hruaina goal aron khunga second half minute somruk pariat na
Barsiche chuan an goal ni na le ma an hruaina goal ron khung le hin minute somriat pahni na Nico Williamson goal aron khung bel leya sithum fain ma an hruai ba ka aggregate po an le thal chiang le minute somko pathum na Roma team tan Paredes on penalty train an sipur ron su then ma se goal dang alu bel zui talava Athletic Club hian first leg ka goal ni goal khata an lo ngam lo to Roma hi goal thum goal khatin an le thala moi tak mai next round an in pet kai zui ta an ni ti hian UEFA Europa League quarterfinal in matchon tur te po achiang ta ha quarterfinal hi thathar lo tur ni som zana hian nei ani don na Rangers le Athletic Club te in matchonin Lyon le Manchester United te an in matchon don boka Tottenham Hotspur le Frankfurt te in matchon don bokin Bodo le Lazio te an in matchon don bok second leg in le hi thathar ni som pasari zana nei ani le don bok UEFA Europa Conference League lama lut vele taila ani lam hi chu tlemin an niam deuh to kan ti kha chu wang chon club lian pahni result chau hi inda don ta illa ni zana inkhel monam taka English Premier League tap Chelsea lamin ne na hlutak an changa an king pui Copenhagen first leg ka an lo ne to chu sikhat fain an ne le he inkhela hian Chelsea heng goal shot tum som pakhat ne hin Copenhagen lam heng goal shot tum som an nei ve buka inkhel pumpui thlera po Chelsea an chung nung zoka ne na chan phuin an khel te po ati thai om me he inkhela golom chun hi Dewsbury Holland minute somnga pangana akhung aniya goal dang lo bel lovin Chelsea hian sikhat fa hian ne na an chang zui ta ani ti hian aggregate ta Chelsea hian goal thum goal khatin ne na an changa quarter final anin pet kai zui ta Antonia Khelmek na Real Betis nam point first leg ka an lo in ne tok pui to Victoria Sporting Club chu silifa in an neya har salutuk lovin next round anin pet kai ni zana in khel mo nam tak maya hian Victoria lam hian Real Betis si an ngam lo khop maya next round lo phuin next round an lut tila kan soifu berin arinom he in khela goal ma saber hi minute nga na lut aniya Bakambu chon Real Betis tan ma an hruaina goal akhung minute somni na Bakambu bokhen goal dang akhung bel leya first half a goal dang alu bel zui talo second half a minute somnga pariat na Isco siam sak atangin Brazil forward Anthony chon goal aron khung ve leya a team sithum faya ma a hroi puina ani chi bok minute somriat na Anthony bokhen Isco goal khung tur a siam sak vele bokka goal dang lu bel zui talovin Antonia che thadzana hian Real Betis en silify hian ne na an changa aggregate ta goal ru goal ne na changin anni po hian quarter final anin pet kai zuita anni David De Gea Khelmek na Fiorentina lam point next round anin pet kai shrama first leg ka angam lo to pantheni ko so goal thum goal khatin an ne hein khela hin Fiorentina team tan Mangora Goodmanson le Mosekin ten goal an khunga goal thum goal khata ne na changin aggregate ta po goal nga golien panthini ko si an le thala ani lampo hian next round anin pet kai zuita anni quarter final a hen Chelsea chon le Warsaw an machon don na Real Betis le Jekolonia te in machon don bokin Selets le Fiorentina te anin machon bokang Inke result lam kan santai la football Thu Leng lama lut vele donang o tun chum chu Thierry Henry an Ballon d'Or dong tura arin asoi tang hian bul tran don ta illa Thierry Henry chuan Liverpool team an tlak chi khan Mohamed Salah tan be sei tur awm to lo ti chiang takin ka soi duwa midang point an lo soi to ang tho khan UEFA Champions League hi ate funglian tak pakhat ania chuwang chon Mohamed Salah tan be sei tur hi awm to lovin ka ria tun din muna chon Rafinha le Harry Kane te hi anbuk arit khopin ka ria English forward Harry Kane hi Bundesliga lama ache tha ma UEFA Champions League no moi a choi le ani phei chuan adin mun hi a thadon le chu mai pe lama Rafinha hi tun din muna chon achung bera aumin ka ria he choi mona dong thei tur hian hun thatak anei ani tin a soi zui bok Arsenal lam point thulo mom hria tur an nei don ta ni hin alanga an club sporting director third tour Andrea Berta chu atang khop maya nizan lama khan Berta chuan Arsenal sporting director ani velea abul tran na tur chu
nipui transfer kongka ain hon vel le Lautaro Martinez sengnu tura tranlak ani thu asoi Andre Berta chon tun din hmuna Arsenal team hian tlar malama che thatur an mamo emma sporting director kani vele he tlapina a that dan turang ber hian ma kaladon ani chumi ti theitur chan Lautaro Martinez si kan mamo don na chumi chu ti hlotlin ngei kan tumang tin asoinin football insider lam chuan antar lang Liverpool defender kumoi lam to Virgil van Dijk po Saudi Pro League lam atangin som tu muitak anei vele ta Nizan nama khan Saudi Pro League club lian Al Hilal lam chun kum khata Euro makta doi somni vel hlo turin an thlem thu tarlan ania tuna tangarai lote indoor na po kalpui antum thu tarlan ani bok soita kangin van tika hian tun din mona Liverpool tang contract anei tem to khop maya season kalmek ato puna free agent in adu ber club azom theidon amai ro chu contract assign ero chun thil adang lam le theiti po hretel ta ila Liverpool a contract aziak lo ani ero chuan Saudi Pro League champion lai Al Hilal lam hian kum khata Euro makta doi somni hlo turin an thlem don tinani chu Liverpool lam point UEFA Champions League atanga pet la tu Paris Saint-Germain atrain Osman Dembele chu anot hle ti ni jang khan tarlan ania Mohamed Salah chuak mai turanga soimek mun ruak lo khat tu tur atan ani hi andu hle ni tarlan ani Liverpool lam hian Osman Dembele mana hian Euro makta doi zavel po the chu anin huam ni in tarlan ani bok Dembele hian season kalmek amang thakop maya Paris laptan hian tum samthum paruk in lan to hin gol somni pakua akhung towa midang gol khung tur siam sak tum ruk anei to bok season kalmeka met somthum paruk ain lana gol somthum pangaluta ain rol tinani chu che thatak ania Liverpool mit atlung po hi thil maktak ti soitur ani lo ome Jeremy Frimpong point ni zana ma khan thuthar aron nei vel eta German news ten antarlan dana season kalmek ato phuna a khelna Leverkusen chu chosan apoiti lo thu asoita ni hin alanga nipui transfer kongka ain hon vele La Liga lam emmo Premier League lam pan atum nia tarlan anni Frimpong hi kan shia theu angin defender ni ma settler malam pui thei khopa thei na sang nei ani hi hemi wang hen du tu po anga thin hle ama meu point Spain emmo England pan achak thu asoita ka chuan nipui transfer kongka ain hon vele achua mai arinom Manchester United midfielder Casemiro point United ta cham chun som zel atum talo ni in alanga nizan lama khan ahmalam hun thui taka angai to chian nuwa United team a cham zel ai chuan chua athlang jok don tanin court of side lam chuan antar lang tundin huna Casemiro hi Major League Soccer Saudi Arabia Turkey le Brazil atang som tu anei nual maya season kalmek ato phuna United achua san don ti achiang thokhatta Mikel Arteta poni san lama khan media ten ankom na Real Madrid team ne thei anni thu aron soi vele ta Mikel Arteta chuan lo clear ta ula PSV ne na kanin ma chon tuma kan che dante in clear chuan Real Madrid ne thei tur khophian kan thatok ti in muthiam nge hin karing Real Madrid hi atlap ming angatanga han chu chon club ro pui tak anniya keipo hian ka za hle amai ro chu tunrang ron thleng tura an bei ve na sajia kan mu hian keini lampo hian har satna kan thlen ngei don ti ka chianga next round nu tura rin kai jok kan ni ngei po karing ti hin asoi zui bok Real Madrid in next round an nu na konga soi zui hlo ta chu Julian Alvarez a penalty chui kha anne hemi chungchang hin soi zui ati tam khop maya nizan lama khan Diego Simeone point alom lo thu aron soi chuaka Julian Alvarez mit tuit la kha mu hreom tak anni achan chu ani khan ake panin atok lo ti chiang takin asia a keini lampoin kan hre chiang hle technology kan mangna salutuk to hen football hlutna ati niam to khop maya technology po hian ati dik vek lo ti chiang tu ani te po ka ti thein ka ring chu mai pe lama football hi a rokin min rok ani bera khain khela po khanin rok tok tu chu keini hi kan ni kha gol kha pom ni se chak ngei tur kan ni hin kei chuan ka ria a pom ani lo chi khan kan player te an nual to ma gola pom lo chuan in ril ru atina ve bok ani football a hian in rok na lian tak a thleng tin Simone chuan asoi
football pandit na thok mek Paul Parker point Manchester United tina Mason Mount an seng lut chu mok ati thu le radio Thomas se ka ngai dan tlang takin han soita illa Manchester United in Mason Mount an seng lut hi chu chiat na bul lian tak an ni football history hi han clear le ta ulla in seng lu fu lo kan lo mu theu to in ka ring chung zinga chunin a cheber chu hei hi ani ya Mason Mount United ina an seng lu thi chu an football chanchina in seng lu fu lo ber ni hin ka ria han clear le ta ulla Mason Mount hian United ta na thil ro puiti pakhat ma ala nei lova chu mai pialama field chunga po alut man neu lova adam dek dek chon ain hliam reng mai ani chuwang chunin United hian chuwang chun United ina Mason Mount an seng lu thi chu chiat na lian tak ani ti hin asoi Paul Parker soyang deuh hian Mason Mount hian United tan thil makti ala nei lem lova United azom no tum som pahni in lan to hin goal ala khung lova midang goal khung tur siam sak po tum khat ma ala nei lo ani Arsenal lampoin thulo mom hriat tur an nei don ta ni hin alanga nipui transfer kongka ain hon vele mi pasari vel chu senglu antum don ni hin ni sang khan tarlan anni hemi tan hian Arsenal club ho tu lamte chuan Mikel Arteta hne na pau million zathum vel an pe don ni hin alanga an sporting director Thartur Andre Berta phei chu aphur to hle ni tarlan ani bok Arsenal team hi nipui transfer kongka loin hong le tura an chena viau tura han bei sei ta phot ila Chelsea lampoin Italian news ten an tarlan danin nizan lama khan Arsenal team chu makhalin Italian forward Matteo Reregui chu senglu antum tur thu tarlan aniya nipui transfer kongka aloin hon vele Reregui hi senglu antum tur thu an soi Chelsea lam hian antar malam thom chak antum thu an lo sei towa season kalmeka Atalanta ta na che tha le an goal khung kholber Reregui senglu tur hian tran an la don ta a ang hle Reregui hian Genoa tangin kumliam ta khan Atalanta team hi azoma be sei pha bakin a che tha hle hemi wang hen du tu anga chau ta khop maya English club lian pahni te pon senglu an du thu an soita El National News namin atarlan dana German Bundesliga tebula ma shoi mek tu Bayern Munich lampoin an team ti phui suinan le aton hriat te hmang tangkai theiturin Neymar chu free transfer in nipui transfer kongka ain hon vele senglu antum tur thu tarlan ani vele tatlat maya Santos team tana ron chhale to mai Neymar he Bundesliga lama kan mu mai rin na tepo alian hle thu thren khatin atarlan dana chuan Bayern Munich hian regular taka chhortur nilem lovin I experience te chhortangkai antum thung ni hin alanga hetiang hi Neymar hian adu ni chon azom thei mai rin na tepo alian tan hle Waifa lampoin ni zanama khan thu thar anron neya Julian Alvarez penalty chui chungchanga in mu khom an nei tur thu an soi chiang ta hemi chungchanga hin Waifa lam chon chiang taka anen dik nuwa goal pom lo hi goal a pom thei ani na lai an mu vele tlat maya hemi wang hian Waifa Champions League penalty chui chungchang hi FIFA mai ba ka IFAB tenen an soi ho tur thu an soya hemia an pudlu tur ber chu penalty an chuya an lo tol thuk pala akele lamina alo futel khan ti lui ani lo chang gola pom sak to tur ti ang zongin roman na an siam to ni hin tarlan anne Manchester United club legend Rio Ferdinand thu soi hi kan pom zong ani ve hlomem le Rio Ferdinand chung kumin Waifa Champions League in mitam tak ang lo takin Paris Saint-Germain hi an champion thei karinga an champion karing tela ka soi fu zok o me Liverpool an matchon dante chu mai baka league face sa an khel dante han en chuan an ni hi kumin Waifa Champions League ka champion thei tur khopin an thatok ka Liverpool nen anin khel anga ro pui taka an khel chhozel thei ani phei chuanin an ni hi champion ngei tura ke chuan ka ngai Liverpool team nen an game kha han clear let le ta illa Liverpool big he champion thei tura kalorin team kha an ni ya khami champion tura karin team po soprep thei ti taila game a chun an ngam khop maya an game po world class level zai an ni chuwang chun an ni hi an champion thei ti ka chianga an champion ngei po karing tin Rio Ferdinand chuan asoi
ole hati chin hatun tumatan ni mai se clear tu te channel min ngai hlut sak thina chunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe lo han tan min han lak pui le ula thu thar ngai nom tak tenen kanin mu chho le zel ton ne